Nažalost, strani mediji izveštavaju veoma pristrasno o svemu što se dešava na Kosovu i Metohiji. Na društvenim mrežama također svjedoci smo raznih lažnih vesti, lažnih informacija koje se propagiraju na stranim jezicima, na engleskom, na francuskom, na italijanskom, na nemačkom jeziku. Zato sam kao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu odlučio da uključimo našu dijasporu u našu borbu za istinu, u našu borbu za Srbiju, u našu borbu za naš narod na Kosovu i Metohiji. Imamo spisak, odnosno bazu podataka ažuriranu od 1200 udruženja iz dijaspore iz 40 zemalja. Sa svima njima komuniciramo. Kod njih sam bio ili su oni bili kod mene. Imamo kontakt. Oni ne samo da žive u tim zemljama od Amerike do Australije, preko Francuske, Nemačke, Austrije, Švajcarske i tako dalje, nego govore sve te jezike. Razumeju mentalitet tog naroda, imaju način kako da se obrate njima. Mi želimo da ih uključimo kako bi oni tamo govorili o tome šta se dešava.